ekipa, sretna vam nova godina, da mi budete zdravi, živi i da mi se ne prehladite. Da uvijek budete zdravi, živi. Sretna vam puno nova godina. Volim vas, vaš Adi vas voli ekipa. Vas Adi vas puno ljubi i voli. I da što prije stignemo za sad kad bude nova godina u 00, da što prije stignemo to hoću od vas, da bude od vas poklon sad u 00 sati. Za novu godinu hoću od vas poklon da mi bude od vas poklon za novu godinu da stignemo do subscribera, sad ću vam pokazati. Hoću za novu godinu da mi bude poklon od vas da što prije stignem sada kad bude 00 sati. Za novu godinu hoću da stignemo do ovog broja subscribera. To bi volio najveći poklon za novu godinu da mi bude od vas, od moje ekipe. Jer ja vas ekipa volim i ja snimam izrazito dobre videe. Puno ih snimam dobrih videa. I eto, čao! Sretna vam nova godina, pa vam se kasnije javljamo. Kasnije ću vam snimiti video kako puca vatromet i kako slavimo novu godinu. Ćao! Vidimo se kasnije. Ćao!